Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi District ka Kongrosita Mary Kurba kalakot ya ka jingalang ya kaseng All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association man kot ya kran halor kani ka jinga ki man takasi ka khat pratarek unai lur ajar pesan ha office tray kam jong ka DC hadin ka jinga kran la shim ya ka rai ban pesang ya no ya ka jinga ki ka blas dang na du ka khandre tarek unai lur ajar pesan ya kani ka jingalang on sa kot biang ban ya kran ha ka arpra tarek unai lur ajar pesan Association registration of association rung iladan ngidan ka registration number MLRS 2024/00000023 of 2024 ila register ma spok mo bulay okay ma kasi baka jingkot kerke jong ka administration nakaliang jong ka deputy commissioner office te menta kasi ngilawan haning ilawan bani kendu wat ala dang idang dan ata ka jingye ki mana mister te hakajingwan jing meeting menta kasini ru ngilapin snow ya kati demand sungi boper ngilapin snow but nakalian jo administration ru kila ai kata ka assurance ba kinyarap hi yangi kindon dekat hi bangi te sakawai ru ba kila ba in call off shay kanika indefinite strike jungi te nakalian jungi ru ngila munjur ya kata ka indefinite strike amar ba hakasni ba ka nakaliang jong ka home ministry jong ka state ka home ministry atau transport tourism department but ngataray nakaliang jong CM office ru nginya shong meeting la si baan te takada nginya call off shay kani mentakas ni hadu si baan te hadin jong katangin saya pet mah kanu ka jingni jong ka meeting ni te nakat mentakas ni tingin long pengin ya ina kata kaliti pengin call off shay ya ka strike jongi hadu si baan yang telah ada yang keren bagi ministry di boper di balakot takta jungi ka e ka baja long banginum punta mo mangikam create kata law and order problem ya itu nakaliang jungi ru ila patay siya wala kinapet yang kini ki RC license ru kalalong ba ngikam kata ngikam kata passenger ngikam kata no kalong betang ka sami di lingkrap di pamphlet city ba bangin pensotu siya ipan ba barokay kaya niya keren halor kata hi ke nakaliang juki ru kilang bangi sultanat kata ka jingi ru bakalong non violent kanong non violent but kamdon kanu ka jing plumar na kanu nakaliang jungi but kani barokay ka baja ka dei kaling ba ka baja sa asam ru ka dei tang na ba dan bara khubor bakla ya kata ka jing sam pamphlet jungi te lingba juga kata mah haka pertai social media kamenta lingba tang iwe clip ru ibarit kapoi message da kumwe ka jingmut ka dei da kumwe ndrai ka message ipai ba apa kira da kumwe te tang na kata ka misunderstanding te kalami kata sepo asam te wat mangi finapet mangi ru ngi kham kali asam bonwan sine wat ihi private ru ndrai nakaliang jungki stage room la le menta yangi te nakaliang jungi tingi kamdan kum kata na du ni kok ini ang one support tambah sange no hapo spot si kumbang ilapan ya ka demand sampo kasar ka na du muswa tingi ngile ya kata hi ngi kampan pai kali ba kinong pang ne ki private na ki passenger si ero ma ngila ni sya ape benwan wat mentaru da filik pe haman bistan bidang etap hi di kali asam ki badon sini kirang etap hi ma te kani baru khoi kadai tak misunderstanding jongno barak khubor babakla kasapoi shedu kani lamar balai kani kamdai ka jingi ki apreng jongi bajong asam kani kadai ka jingi ki jongi pat ka sarkar Meghalaya kalau ang bakar administration hi kani keran bagi counterpart lamar balai kani kalau ada ka state versus state issue kamdai issue kita ki association nei lamar ba kat kum ka jing demand jongi ka hap lam ka state te kalau alam big state versus state so kani ka menta mo kila don sekini ki bawa arjo ka PILEA te kani kumpanya keran menta meneh teru bakal along in favor of ours lamar baling ba kani ke iba ka kampat pau pa na du musyama kita ki agreement ni ki bro khoi du te kala kan sapau menta bat ngatrai ka court ka sheri ru ka high court ru kan ngap lang ki jinge jungi te ngiru nakata ka daw hi gi ang ba bagi nakaliang jo administration ru kila ong ba lasi baar kan ta ka meeting apreng jo ka tourism transport but home department but CM ru tena lamar balai na du musyang ya syong pe tang baka tourism department bat ki ni ki department bayas no bayat ko lang te lese hakani ka si baar kan sami kanu ka solution naman ta ka kini ki demands yung pero